Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga orasyo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwarin ita kat manipod iti may sa apagayam anang isalaysay iti pakasaritaan na. Napalalo ti panagayat ti kayan ayat na kankwana. Ngem dimteng ti gundaway akas taunay ti babawi na. Ala papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti istorya ni Lisa. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oh, Ate Lisa, ingkatangan ka iti sandya. Nagdakkel a sandya. Lako da iti dalan. Nagdakkel mat nga agpayso asan dya dayta? Wen, para kan ka. Nalabaga kan nasamit dayta. Kasta ti ko na jaglaklako. Mimbag man, ting gatangan na. Saan la dayta ti itad ko kan ka? Ah, mabit lang talag iti bulsak. Aha. Anya ka di dayta? Para kan ka daytoy. Ha? Sing-sing a silver? Wen, napintas a sing-sing. Nangina ka di daytoy? Nangina Itad mo kanya? Wen ngamin, ay ayaten ka unay. Sige No, itad mo kanyak daytoy. O, di alaak. Agyaman ta magustuhan, Lisa. Mabalin ka di arumwarta inton bigat. Agdate ta ko ma. Saan? Diyak kayat? Sipod na gayan ayat ta. Saan ta pa yan nagdate? Diyak kayat ti makidate kan ka. No apay ngamin asinungbatan ka. Sige. Di ka pilitan. Awan mabalin ko. No di mo kaya't ngagdate ta. Oh, Lisa, nakaumay ka man. Ada pa ilakoken ka. Taamok nga ado ti ammom apangilakwan. Anya dayta? Oh, ato yo. Ha? Sing-sing, nagpintas matan. Wen, pailakoken ka. Taikan kanto iti bingay mo. Kita man. Wow, nagpintas matan. Nangina ka di daytoy? Mga no tinakaw mo daytoy Anya? Apay, agtatakawak ka di iti panagkitam? Ada aya tinaktakaw ko ken ka, tako naam agtatakawak. Why, si Kamet. Kung kunaklaeng. Ang nangalam nga iti daytoy. Kwa. Insagot kanyak ni Jimmy. Ti kaya nayat mo Wan, ilakom, tekan kanto iti bingay mo. Agure ka. Apay nga ilakom. Kat insagot ti kayan ayat mo. Basta ilakom, jak pagan ano daytoy. Okay. Siya kon ti manggatang, takukwakon. Makamu ka. Ngamsan mo abaratan Why, di kagdanag. Saan ko abaraten? Ang agurnungak pa'y iti ibayad ko kan ka. O sige. Bayadan ka, kalpasan ti duwa nga aldaw. Ta sigurado nga adun to ti koleksyon ko iti parlor. Ali awan mo't parikot, gaputa si ka. Ammo ka di naklukwan, nang runa tagpagayam ta.
Lisa, kaano ka kadi makiasawa? Makiasawa? Apay akas tati sa ludsudyo aya. Damdamagak lang Awan pa iti panunot ko dayta. ni Jimmy. Kayan ayat mo ka din. Kwa. Sinong batak idi? Ngamjak amo no ay ayat ako no saan? Sinong batam adi kamot sigurado itirik namken guana? Wen tatang. Hangam no siya, kayat ko ni Jimmy aparaken ka. Ngamin, nagagayt amang guide. Saan ka nga agbabawi iti panang sungbat mo ken kuana? Adto yan ti bayad ko. Bayada kong ti ilakla ko masingsing. Agyaman na. Ay na, nagpinta sa singsing. Kita mo, suot kon. Alia. Tasyak. Awan usab ko iti alahas. Saan nga ta sa pulan ni Jimmy kan ka? Nang runa, tadi na makita nga isuot mo. Awan parikot iti dayta. Di ibagak to na napukaw. Sa bagay. Nagbayad ako. Inyawat ko kan ti bayad ko Wen, katagyaman na nagbayad kan. Di adamanin kwarta. Amom ka di, Lisa. Dakkel tinabingay ko ita iti usok a pagtrabtrabahwak. Ket maituloy kon tay papaaramid ko abalay ko. Awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagam. Ibagbagak lang kan ka Tabalay tan tumat lang day dyan into nagasawa ta. Nagasawa ta? Apay, amom laangan na makiasawa akan ka, agraraman. Uwan gayam. At naginatang ko ita aparakan ka. Mabit lang Adoy. Kwintas sa silver? Day talang tinabaalak, Lisa. Nanginaunay jay balitok. Uray ta, nanginalat ta day ito akwintas. Ken napintas. Awan serbi na day ta kanyak. Kaya't kung dalat ta magatang ko aparakan ka. Tapno adamot pakakit kitak iti matmatgadak. Mano ka diti pinanggatang mo iti day ta kwentas. Ibagam no mano. Tailakok matlaang. Ay, saan mo nga ilako Isuot mo kit di. Nagbambanugak ti inggatang ko iti daytoy. Anya, ilagom kanyak daytoy a kwintas. Why, sapay nagpinta sa kwintas. Wen, bading, ilakoken ka. Tas saan anapatag kanyak dayta. Nangalaam. Anya pa'y ngay, insagot ni Jimmy Ay, sagutan na kay ti alahas ang ilakom. Katuan insagot namat. Kayat naasawan ako kwakon. Di makaammo akon iti kayat ko nga aramidan. Ilakok man kan saan, awanan bibiyang na. Ay, nagswerte ka. Tadagi-regalo kan kay ti alahas. Uray makuna silver. Ngam napintas latamat. Kan nanginalata. Uray silver. Wen, no mano ti pinanggatang ni Jimmy, isumo ti pangbayad mo Okay. Sige, bayadak. Angam agurnungak pa iti bayad ko. Aguray ka lang iti dua nga aldaw. Awan parikot, bading. Basta gatangom. Tapno da kwartak. Sapay awan nga rod trabaho kita. Isu nga awan makukwarta. Wen, agbayad ak to kalpasan ti dua nga aldaw. Lisa, damag ko nga papaaramid ni Jimmy iti balay na. Nakajakpat dan sakit di iti trabaho da iti usok
Nabayag kanon nga inrugi na day abalay na, kat inutan na nga ipalpas. Nanakam abaro ni Jimmy. Sana kas kadagiti daduma dita ababaro. Ano ket adda kwartadan, addadan ija inuman, addan babae asal-sal labayan da. Anya? One might. Inom da ti kwartada, ket no nabartekdan, di dan amo ti lubong da. Isu aday ta. Adda mapukawan iti kwarta. Di da amaw akinaot gaya mentay babae nga in table da. Kasano yung ammo dagita? Adaw timang mangag ko akakasta nga istorya. Ada pa'y amok ni Lucio di tamyanan. Napan nag-withdraw iti bangkaw, tapagpuunan da kini bakit na iti negosyo nga irugida. Kat, Ada nasabat na agayem na. Inawis to'y gayem na amapandabiit uminawm. Angam na imasan da kanu tinaginom, aging kaadidan amo tilubong da. Idi makapuot, awanin tayo kwarta awinidro na. wala niya. Kasla nang ngagkuday ta nga istorya, ngam nabayagan. Ket dayta tiga po na apinanawan ni bakit na. Insinanan. Wen kano nga rod, insina na nilakay na, kat pinanawan na pa yun. Isu asaan anasayati kasta. Awan nga min tinasayat nga itdenti arak. Isu amakuna ka na singpet ka nanakam ni Jimmy. Ket no iso ti makatuluyam, ay saan kantong agbabawi, anak ko? Oh, ato yun ti bayad ti kwintas. Magsaya atan? Ay, O, di adamanin kwartak. Ni, nagpintas man nga agpaiso akitaon bading. Bagay mo takwintas. Bagay di tatanged mo. katuan mat. Apay nga minadi mo kayat. Inted kan ka ti boyfriend mo. Ngam inlakom kit din kanya. Katanya ko matidakas na. Ay, awan pa nang ipatag mo kini boyfriend mo no kasta. Kayat ko paikit din nga i-break Ha? Abay. Kaslasaan ko nga ayatan. Apay nga roda sinong bata may dinaram na ka. No di mo matgaya may ayatan. Wen nga rod. Ay, sayang no kasta. Ngam no siyak lang ti kayat na. Ay, sus! Siyak siguro ti karagsakan dito'y lubong. O di sige. Kukuha mo ni Jimmy. Ha? Ngamin, i-break ko. Kailiw ka man na makita. Isungay mayak, Lisa. Angam pasensya ka pa'y langit Tawan isagot ko ken ka. Ngamin, gimatangak iti materyales para iti mararamid abalay tanto. Balay mo laong Ha? Jimmy, ag-break tan. Saan ka nga ayatan? Ah. Mas dawak nga miniti bagik. Taapay asinong batan kay di. Anya? Ag-break tan. Kan saan kan nga umay diti balay mi. Di kagayang pagan ano. Lisa. Ulitak Jimmy. Saan ka nga ayatan? Iso pa nga asim. Pumanaw kan. Talagang i-break mo ni Jimmy? Ay, hawan panunot mo no kasta. Saan ko nga ron nga ayatan? Agpaaram ka kun kwa na ano kayat mo. Ay, sayang, Lisa. Nagsingpet a baro. Diyak nga ron kayat. Ta sino ti kayat mo? Adda ka di agar-aram kan ka sa bali? Ada, ni Daniel. Ni Daniel agwapo? Ay, sus! Playboy ka no dayjay. Iso ti kayat ko. Inton umay nakpay sa rongkaran, song bata kon. Ay, sayang nga talaga ni Jimmy. Agbabawi kan tulakit ni. Anya iti maramida, kat saan ko matngarod akayat? Sa bagay. Ang sayang. Sayang nga talaga.
Lisa, kayan ayat mo ka din ni Daniel. Tanakita ka naging nagek kayo, idi imay dito'y balay. Kanayon matan nga umay dito'y balay. Wan, tatang. Isu itati ka ayan-ayat ko. Dua bulan ti ayan-ayat mi. Ang bulak bulmot dayjay, awan trabaho na. Kataddan to Agpada kayo nga awan trabaho na. Agsapul to ka no, iti trabaho na. Ket ni Jimmy, talaga ka di mo kayat. Diyak nga rod kaya? Sayang. Nakitak ngamin ni Jacindaan. Adda kadwa na a babae. Katanya ko ma. Awan baby ang kukunkwana. Sayang nga road. Isuti kayat ko aparaken ka, ngem inbreak mo mait. Ita, sabalin a babae ti kadwa na. Ni Jimmy, ti masabat ko. Kadwa namat ni Mila. Ay, aday tadan. Lisa, si Kamot Gayam. Ko wan. Sige, panawandakan. Tayong kami ijay balay da tatabas dyan. Amay saan ni Nung Min, wag kalay sa kami. Ha? Wan Gayam. Umadanin ti kalay sa amin kinimila. Dumaray kanto ko ma, ha? Ha? Wan Sige. Mila, Intan. In kami pa'y manang Lisa. Nakaholding hands dapay. Umadani ka no ti kalay sada. Nagbiitan? Dua bulan lang sipod in break ko. Ngam insukat na kun adagos? Sa ita? Agkalay sada ka nun? Anya, kasta ti mariknan? Wala, bading. Ay, apay nga ta, akas lama di tiriknak. Idin ako na ni Jimmy nga agkalay sada kanon ka ni Lisa. Anya ti kaya ta sa winday ta? Kasla sa irhak. Kan kasla agbabawi ak anang i-break kan ko na. Anya? Bading. Apay ngay akas timatan tiriknak. Kalata nagbaliw tiriknak idi nakita kita ka ni Mila. Nang rona pa idi ko na nang agkalay sada kanon. Ay. Sakit nag-holding hands da pa yan dua. Nagsakit. Nasa Iraq, bading. Danga. Kasla kayat ko ti makisinubyan ka ni Jimmy. Ay, danga ka talaga. Bading. Anya ti aramidak. Awanan ti mabalin mo, taumadanin ti kalaysada. Bay amon, sa maysa, naki-boyfriend kamet kini Daniel. Ti gwapo abulakbol. Iso ti kayat mo, saan ka di? Kwa. Naragsak ka kinkwana, saan ka di? Ngamin, gwapo launay. Bading. Di na kumansirmunan. Saan ka sir-sermonan, Lisa? Ibagbagak lang ti pudno. Bading. Kayat ko ti makisinubyan ka ni Jimmy. Tulungan na ko, ma. Anya nga ti maramidak ko ma? Anya ti maitulong ko? Ingka kasarita ni Jimmy, Ibagam, akayat ko ti makisinubyan kan ko, ha. Isugayam ti ayayatek. Sana ni Daniel. Ohay, nasaysayat no si kati makisarita ken kuana. Iti kasta, denggem anaimbag ti ibagana. Hanggang mabainak. Tinsayaat, pag sinaraken kayo adwa, ayabak dito'y balay, ta dito'y kayon nga agsarita. Sige panawan kayo pa dito'y salas, tagsarsarita kayo Inak mangisagana iti merienda. Sige lang. Inak ko ni di kusina.
Ita, Lisa. Adda ka dinasken nga ibagam kanya? Jimmy, talaga ka din nga kalay sa kayon ka ni Mila? Wen, duwalangan alawas ti palabsen. Agkalay sa kamin. Jimmy, saan na ka din nga ay-ayatan? Saan ka nga ayaten? Ni Mila gayam ti ayatek. Kan nasaya ti ugali ni Mila. Amunak nga ipatag. Jimmy, Kan naamiris ko ngamin. At unggal sarungkaran ka. Kat kaslawan iiliwam kanyak. Kasla dayo tiriknam kanyak. Kan di mo kayat ngagdayt ta. Kasla di nakaayan-ayat. ako namin. Ni Mila tinakariknak itiragsak. Naay-ayo na tiriknak. Gapo itinasaya at akababalin na. Sana kaskan ka. Akas la mapilpilitan ka pa idi amakisarita kanyak. Ngam saan itan? Marik na kagayatakan ka, Jimmy. Ngamsan kan nga ayaten. Ni Mila itan ti ayatek. Adayo anasaysaya ti ugali na ngam itisi ka. Anya? Tanumayat ko mati ugalim. Nalabit asaan ka nga inibatan. Nga oray in breaknak. Jimmy? Ni Mila ti ikalaysak. Saan asika? Bading, nabainanak itimbaga ni Jimmy. Nasa Iraq. At least, sika mismo tinakangagitimbagana. Tamis mo anangag mo. Nabainanak. Ninamnama ka siyak tipilin na. Nga mas pinili na ni Mila. Agbabawi ka man ita. Ang man niya nga rod. Saan na ka nakayat ni Jimmy? Nagsakit matan. Sorry ka lang Lisa. Aklo namon, asan ada kayo kini Jimmy tinaikari iti tunggal maysa. Apay nga ita lang amin na mariknak nga gayatak gayam kan kwa na. Talaga akasta. Sayang. Agkalaysadan kini Mila. Nagbabawi ka man. Ngam aklo nem, asaan ada kayo ti paray ti tunggal maysa. No kumata na saya ti ugali kan ni Jimmy idi. Nalabit nga inananusan na kumalata. Ngam nagalas tumot ti ugalik. Naladawan ti amin, idi nakarik na ni Lisa iti ayat kini Jimmy. Agbabawi man, angam naladawan ti amin. Gapo tasaanen nga ay ayaten ni Jimmy. Gapo tamadi ti ugali na. Ala, agpaay da ito'y apagispikuan kada tayo. Anaragragsak matlaang ti biyag mo, no nasaya at ti ugalim. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama kat na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.